Khajang tahu tadi buku song tabu abu madu baru gate bus kang tahu bubu kerasong pai sok pai ni lama odek jera sok pai cha Shillong ni CM song baru pai sok pai yang paji orang kebong ma yang bu punuk sidi yang kebong ma borok no lam sonan bagai sok pai ja tabu no pai sok pai sinai bus kang police rok thang raka bini porewa pai sok pai kya tabuk no lai tongo sok pai kya tisade ang tisane ang Bobokra paisok paikya tabuk gedo borokno tabuk khumri lamsogui tongo tabuk no borokno tlang sinai bathar gli ajagawa tabuk borokno lamsoknai rok borok gari sikang bike bai thangsoknai baksa ukulok tornai baksa buskang thanai yang tebo tongo prai kawan borok ni gari 15 sing moton gari kawan kasih kenarik di orang Shillong ni tim botongo sini Tripura ni tim rok botongo tabu borok sok mani duita 3 minit do borok sok pacha 2-3 minit do ठीक माधव ni gate bus kang borok sok mani yang di sini terima kasih om kau pesan fee pasang dengan borok usigi pali ya jaga bai jaga ekdom himnani jaga kari kya takar jaga ise obaheng tongsu yang saka na sigding aing lama koplong yang otai asuk jangnai bas jangnai jaga kari kya baca woi tai aing nuhur liya ayang kanani Soba khai di tenggai
Matupulai, Abun Bagan Jotono Kobugi, the one Kok Salia, the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya, Sri Comrade Sharmaji. Mr. Kok Sawino, Chini, Joto Wanya Sumno, Pipe Hindai Angani Kokoron Mutachina, Keep out of Joto.